Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ehlelo kaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikamkhulu inyanga Yezulu ngokuqala sifunde umthandazo wesabatha. Socela umshumayeli uhlophe wase-Fort Mission sifunde umthandazo wesabatha. Nkosi ngosisi. Isamlelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Baada ya Nkosi masikuko standards. Amen. Leli thuba sizolinika abavangeli bafakaze ngemisebenzi emihle yezomkhulu inyanga Yezulu. Ibese lodwa lalele sinendedelane inkosi imbusisi. Yeah.
ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga inkosi enhle yasezulwini. Kusikhumbula Nkosi ukuba usiphe ifa lasezulwini, ukuba sikhulume ngendaba enkulu esayibonayo inkosi Inyanga Yezulu. Inyanga Yezulu, bantwana benkosi, amehlo ami abhekele kuyo, ngisho ke ngokukholwa ingokuzalwa. Ngifikela ekhaya ngesikhathi senyanga Yezulu. Inyanga Yezulu, bantwana benkosi, iyenza imisebenzi emikhulu, kodwa angizokhuluma ngokuningi. Ngizokhuluma ukuthi inyanga Yezulu ngesikhathi uNkulunkulu lapha, abantwana benkosi, ngifikile ngangihleli nensizwa zakithi zixoxa ngendaba yenkosi Inyanga Yezulu, kodwa izinto eyayingixakile kakhulu kwakungabantwana ababengatholakala. Uma ke ngisaxoxa nensizwa zase zingimema zithi angifike lapha, kwayinto ke engingayibukela eduze, ngangiyibuka nje kodwa ingekho eduze kwami ukuthi ngizoya nini. Wathi ngosuku esabonisana ngalo nonkosikazi, sathi sivele sihamba ngoba sasivele siyazi indlela ezalapha, sasiseduze lapha elindelana. Kanti lezi insizwa sona masiqhama uNkulunkulu azithumele lapha ezasi njalo ngesithi siqhama siqhamuka ngazo kwaba uJulayi. Hayi sesizenyuke nathi lezi insizwa zize zizofika lapha ekhaya. Kwabe isikhathi senkonzo, kuphuma inkonzo yasekuseni. Zafika zahlala nathi, ngiyakhumbula nesihlahla safike sancika ngaso lapha. Ithi ke lensizwa kaShabane yayingazi ukuthi ukubhala ngokuyasheshisa mangibhala. Yasithi ke wena uzobhala konke okusho baba. Ubaba ke weshumayela ngendaba yankosikazi waKandelu, wakazindela kaNdelu uMamhloleni. Ethi lenkosikazi yayihambile esabatheni, kanti izothi ihambile kusale kube khona intombazane egqekezayo. Le ntombazane kwakuyangadlamini. Uthi yagqekeza le ntombazane, uthi yagqekeza le ntombazane. Uma igqekeza le ntombazane, kwase kwehla ifoto likababa phezulu. Yayisho njalo inkosi Inyanga Yezulu. Amen. Kwabe sekwehla ifoto phezulu laphenduka la ubaba. Uthi lahlala le foto, kwaze kwafika lo nkosikazi uMamhloleni ephuma esabatheni. Uma eqala exakazisa isicapho, yabothi lana akusavalekile njengoba kade evalile, kodwa isicapho selikhulu ukuthi sivulele. Uthi waxakazisa sase sivele sivule isicapho sithi yagemeqe. Uma eqhamuka intombazane ithukile la ihleli phezu kwengubo, seyizigoqe ngeshidi, izigoqele kube izithathu, ihambe nazo.
uyabuza uthi inkosazana intombazane kwenze njani wakabani oniyazisho uthi Koma nje yini ekuhlalise la ngoba uvuliwe eminyango nazi nempahla sozigoqile yini banga ukuthi ungazithathi ithi intombazane cha kwehla ifoto lapha phezulu laphenduka la ubaba uthi ke ilona ade lincikela esicabheni njengoba kade uvula kade sewuyena ubaba encikile lapha esicabheni uthi ke njengamanje njengoba sekuvuleka nje uqeda ukwehla yena wenyungo weba ifoto phezulu injalo indaba hayi wasisememeza kumamhloleni ememeza abantu uma befika kabantu bafika nenduku bacabanga ukuthi kufanele ishawe le ntombazane ibulawe uthi ungamhloleni cha mina ngelibizela ngaloko ngelibizela ukuthi ngizobona ushembe uthi uNkulunkulu uthi le ntombazane ibanjwanga yimi ukuba le ntombazane beyibanjwe yimi mhlawumbe bengizonidedela kuba niyibulala kodwa ke ibanjwanga yimi banjwe ushembe ngakho kwebe kade nginibizele kona benginibizela ukuthi nizobona ushembe ukuthi uNkulunkulu Utana benkosi ningi insizwa lapha emva kwami ngifisa ukuxoxa lokho kodwa ngimi Nkosi kusenizwe longeziswe selibasiwe elosiko Thixo umuhle wakithi esizulwini umvangeli wakho lo mdletshe walapha eNanda Thixo umuhle wasezulwini siyabonga umsa nothando osabela lona Thixo umuhle ngimncane Nkosi yamakhosi ngayibona inyanga yezulu yafika ezweni laseMtuba ngonyaka ka1983 la ifika emzini wasePhumlane ayibonga Nkosi yathi mayifika inyanga yezulu emzini wasePhumlane yayiqala ukungena emzini wasePhumlane yathi mayifika ayizange ingene egunjini yafika yama yacela inhlanisuthi nikhona abakhonza abahle yayisikhomba amatshe ayivele nje kafishane lamatshe yathi namhlanje ngifuna ukwenza ubuthixo nikubona yathi ziphi izizwe sezisizwe awusamapili namafosho nezimbo base bawahamba lamatshe emabili aphuma lamatshe made akhona lapha emzini wasePhumlane yathi ngifuna ukwenza uphawu lokuba wonke umuntu azi ukuthi ngafika ngasebenza lapha ePhumlane ngayibonga Nkosi yayisifunda incwadi kaJoshua 24 verse 27 ayisengola amatshe ayisedonswa ahamba yofakwa esangweni lasemzini wasePhumlane kwathi ngolwesihlanu yabiza umshumayeli umthethwa uyise kamfundisi wathi mthethwa hambela ndinkosi yakulelizwe kusasa ngifuna yenza umsebenzi wasesizweni
kwathi kuseni inkonzo yaphathwa umshumayeli eThabethe wayihamba nobabamkhulu ikhona ikhonzo ezinhle kwathi mina ngiphethwa inkosi umkhwanazi ekuseni inkosi yamakhosi izophuma ethempeleni phakathi eparadise wasuka esikhulu isishingishane somoya yabuyela endlini yabuya gqoka omunye umjefa yathi yaphuma futhi kwaphinda leso yathi yaphuma kwaze kwaba ka7 uthe kwa7 yayisiphuma imisi isandla wasuyama umoya wasekufakaza ukuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu uthi ke siyabuza kangena inkonzo ukuthi madoda kuleliso ikhona impi yake yalo kuleliso kwathuleka kwathi du yabuza kwaze kwathatha kwasukuma indoda yathi khona into yake yalo kwakuluma ndlakazi noSuthu uSuthu lwalibandisela laqhube kuleliso lakwampunyoni yaba leyo mpiyazi yophosana eqhubu khona abakhonza abadla kuleliso lakwampunyoni abantu abekhonzela emzini yabantu abekhonzela konye umuzi kuthiwa kwampukane bekhonzela kona Mathiya bekhonzela konye umuzi kwaMantengi kwakuthiwa kwabunjani bekhonzela kumso kaNsibandi yathi bayifika inyanga yezulu yathi la uNkulunkulu angangeni emzini womuntu yathi sona manje awonke le abantu abakhonzela ulimisa baphumele ngaphandle baphuma kwase kwakhumswa sethokozana baphuma kwampukane kwakhumswa sethandaza baphuma kwakunjani kwakwa umuzi wase Andlala kahle kwaMantengi kwakho izwelisha ikhona ikhonze ezinhle amen ushembe uNkulunkulu eManazaretha amandla simbonile inyanga yezulu ikhona shembe ingcwele usipho uthando lokuthanda Nkosi sipho uNkosi basikulandele njengoNkulunkulu wethu la eManazaretha sengihlala phansi uNkulunkulu akasiqede ukusola ngenye imini inkosi lali lapha kwakusathiwa le enkanyezi kwakuthiwa kusemsiphathi kwakunendoda lapha yasoshele yathi mayibheka ushebe yambona efana nomuntu kade uNkulunkulu yathi mayifika inkosi yathi wena umfana kaShembe yathula nje indlondlo yomusa yami ushebe yakubuka ushawu ngasanakile yahamba inkosi yaphinde yabuya kuphinda lezizwa lelo bathi indlondlo yomusa yasinuma ngenyawo eshaya itafula yahamba lo muntu akazange ukuthi uyaphi wathi atholakala ngalolu ilanga watholakala selenge emthini wathatha intambo ucingo walufaka entanyeni wayesiyalele emhlahleni bathi abafana belusile kwaseqhamuka inyoni ingede bayilandela abafana bayilandela mabeyifica le nyoni kafika hlala phezu kwesihlahla kanti le ndoda ile ngalapha esihlahleni babelihlaba abafana bethuka babuyele emuva bahamba bawuhlaba umkhosi bafika azamadoda nezinduna zafika zayibuka zaseziyimemeza hawu usibanibani ushembe ukushaya nezulwane zakho lezo ngane kazikho la zaleyo ndoda zahamba kwathi makufika umhla ka3 la zathi zalikukunyaza libona ngayena uNkulunkulu phakathi kwazo zahamba Nkosi busama zabaswile yayikhetha inkosi enkulu yaManazaretha uNyazulu amen baba umntwana omncane umvangelo mavundla indabeni zasenkandla yabonga baba uthola leli thuba lokuba sizokwazi ukukhuluma ngenkosi enkulu inyanga yezulu amen inkosi enkulu inyanga yezulu kuningi
esikubonile kuyo okuphathekayo futhi okubonwe yithi. Amen. Inkosi Inyanga Yezulu yangithanda ngayithandanga, yangazi ngingayazi. Ngikhumbula uma ngizofika la ngangifike sengihluphekile, ngihlushwa into encane ibe inkulu. Kwathi ngo-1984 ngaphelelwa umsebenzi, uqedwa uye noShembe esingaye namhlanje ibonkosi esakala. Uma uqeda lo msebenzi kuShembe Inyanga Yezulu ithi, wemfana kade kukhona la umkhulu wakho uthi ufuna ukuthi umgqokele ingubo emhlophe, ngakho-ke ngiyakuthuma ngithuma iy'ntabeni zasenkandla, hamba uyongihlangabezela abantu. Ayibonkosi esakala. MaNazaretha ukukholwa kujulile, nakubo kaShembe kukude. Angizange ngizwe kahle ukuthi uthini, futhi ekhuluma kabi engitshela ukuthi uqeda umsebenzi wami, ngoba lo msebenzi engangiwusebenza ngangazi kahle ukuthi wami usetshenzwa yimi, imina futhi engifundisa abantu ukuthi bawusebenze. Pho uzophela kanjani? Awaphela lula. uShembe MaNazaretha uNkulunkulu ibonkosi esakala. Uma usuphelile lo msebenzi ngihambe ngize ngiyofika ey'ntabeni zasenkandla lezo ayisho kuzo. MaNazaretha uShembe ngathi nase siseduze kwakhe singambambisisa ukuze angaphunyuki. Uma sengifikile ey'ntabeni zasenkandla ngifike ngithandaza ngoShembe, ngithandazela abantu ngoShembe. Hlobo yokuba ngiba isayoni mina, ngoba kwakade kukhona isayoni la engafikela khona lowo mzi engawuthengayo. Bathi abantu nangabe befika bathi abezile isayonini, bathi beze kuShembe. Angimazi uShembe mina ngamehlo. uShembe ngimgcine ngesethembisa, sikhuluma naye ethi uzowuqeda umsebenzi ngokuba umkhulu wami uthi ufuna ukuthi ngiyomgqokela le ngubo emhlophe. Ayibonge inkosi. MaNazaretha kwahamba kwafika umuntu nodathile yakwaZulu eyayisebenza la ey'ntabeni zaseThekwini, ikhulelwa umkayo. Uma ifika ikhulelwa umkayo, ngamthandazela lo mkayo, ngibiza lo Shembe. Yayisithi nangabe sengiqedile yasimbuza ukuthi Mavundla uyamazi yena uShembe? Hayi, uyabona-ke manje la sezoxabana khona nawe, kanti wena uzela ukuzongibuza into eningi kungeze ngumkakho logulayo. Wajabha, wayesejabha ngathi yakuhlupha wena lo. Wahamba ekhaya, kwamgulisa uZulu lokho engibuze kuye, ngoba uyabona ngathi ngikhuluma ngento engingayazi, kanti yena uyabazi laba abantu bakwaShembe. Kodwa lo muntu ukhuluma ngoShembe, uShembe yayenza imisebenzi. Sisifuthi ubani? MaNazaretha uShembe angathi nje ubehle phambi kwethu nje singazi ukuthi uNkulunkulu vele ezulwini ibonkosi esakala. Ngase kwase kuthi ngoJanuwari usizi lungiphethe, angisebenzi. uShembe waqeda umsebenzi wakhe. Ngase ngiza naye la eThekwini. Mangifika lapha eThekwini awasela, hayi ngifike ngithuka isimanga uthe unendlu umnumzana uZulu, indlu lena uzongilalisa ugqokweni. Hawu nayida ngizohlala kanjani, hlalwa kanjani? Angiyazi-ke lento nje, mina ngisuka nje umzi wami ethembisa, ngakhishwa nje uShembe wangizulisa, wangifaka emafuwini, uyajika uzongifaka ehostela. MaNazaretha lo Nkulunkulu lona kufanele ukuthi simbambisise, noma ngabe sekuthiwa sekulukhuni kangakanani, ukhohlwa umuntu wazi ukuthi wena weza kanjani. Uma ngifika ngelinye ilanga sengifika ngiyakhohlwa ukuthi konje ngizofuna uShembe.
ngikhumbula indaba yomsebenzi hayi sengihamba ngigibela isitimela nami njengoba begibela isitimela behamba bewufuna ngenhlahla nangifika esitimeleni hawu yizwa abantu bonke bakhuluma ngoshembe la lo omnye ushembe hawu kanti lo shamba kusuyena wami waba bonke laba bantu bese ke sithi nasehle esitimeleni kuze kwenye insizwa ukuthi ukuphi lo shembe ithi mntela mkhulu ukhona useyintabeni zasematabetulu ngithi ukhona uyaphila athi ukhona ngithi mina hawu ngizoke ngihambe nami ngiyombona amaNazaretha ushembe uNkulunkulu awe uNkulunkulu nangabe ekuthanda ukhipha naphansi komhlabathi akhipha emanzini akubeka ngaphezulu ubonwe yizwa ibonkosi kuthi nabe kusa uLesihlanu bese ke ngifisa ukuthi ngiye ngempela njengoba ngifisa ukuthi ngiye kuzosukelwa embelebeleni uma kuzosukela embelebeleni ngivele ngiyakhona yafika insizwa ivunule hayi ngifike la ngafika ngadideka ngaphela ukuthi lo uNkulunkulu okhonzwa kwamabhishu yini kanti yini lena engiyakuyo ngiye ingayi kodwa ngoba yena ngambona nje hayi maNazaretha esakhuphuka lensizwa sakhuphuka size khona ayabona la kuphelela ibonkosi saba la kuphelele la uma safikile nkozweni yasekusena kazange angene ngathi nangibona ngoba na ungazi ilati liyenye into emehlweni umuntu wangala engangibuka nje ngayimhlolo ukuthi lapha sekhonza ukubhara impela ngoba ubaba into engingayazi na laba khonza lento bengiyibuka iphethwe umuntu awayibaka nesitulo lesi eselapha netafula yona nto ekhonzwayo la kodwa kuthiwa kuziwe kushambe hey maNazaretha ushambe ukude ushambe ukude ushambe uma ekuthanda useduza kwakho hayi angene inkonzo yasha nje umvangeli kade ichaza nje wayizwa kahle angizwanga mina ngangizwa ukuthi ngishukushabelela kwakhona ngangizwa ukuthi bathini ayasikana into yasezulwini emini mayengena uThixo wangelela uThixo ngangimbona mina ngo94 yesethembisa ekhuluma nami umlomo nomlomo ayibonkosi saba angikhetha mina inkosi uma sekuqeda ukuthandaza ngayikhetha ngesikhathi ngena ngoba ngasho ngathi sekuphelela ibonkosi saba yesafika lesi sikhathi ongeke usinayo yabona lesi sikhathi sokuyobika siyafika lesi sikhathi sokuyobika lesi sikhathi sasibancane ngaleso sikhathi kodwa into eyayenzeka siphikelele kuye sesukumile ushembe kwakukhona ababehlebeza la nabefuna ukudlula bengovertake akhulume nongaphambi kwamoduka ingubo ngoba ngayidukile mina athi inkosana ngingenise inkosana imngenise ngathi ngisuka ngambamba ngamthiya uyangibona kahle mina uyangibona yini wathi ngabona ngidaye ngangisi kanje lona ngiyabuye ngiyamazi imbonini ukuthi wena ugqoke ingubo ngiyigqokile mina ngiyakuye kodwa angisho ukuthi maNazaretha sibe lolaka ekholweni wathi ulaka liyafuneka wena ofuna ukuthi ilunge kuwe ayibonkosi saba sathi siyafika kuye wayesukuma uthi yona mfana uzofunani la ngithi baba ngizofuna umsebenzi wami wakudada maNazaretha akushambe uNkulunkulu angithi kuthiwa sikhulume ngekhawusilazi ngikhuluma ngalo uma ngithi uthi umsebenzi usutholile suka hamba manje usutholile umsebenzi liduma ikhanda ukuthi ngiwutholile umsebenzi ngizokuthola kanjani umsebenzi maNazaretha kwakuyisabatha wathi ngasasa ngesonto kwafika insizwa eyafika zongibiza lapha kuleli house yalala lensizwa la kulombhede ngilala kuqoko lolu yathi umlungu ufuna abantu abazugesi electrician angaze nguthinte nangezandla engazokwenza njani
wathi vuma ukuthi ugesi uyawazi khona uzokashwa ngavuma ukuthi ugesi ngiyawazi Nazarethe ngangingawazi ngangaze nguphathe nangezandla nganguthisha crane driver mina umsebenzi engangiwazi ukuthi uyasetshenziswa ngempela sasuka laba Nazarethe ushema uThixo wangithatha sathathwa la Richards Bay yimi izandla zami lezi ezakha idebheli yakhe yimina ngamu electrician ngaphasa lapho ngaqualify lapho ukuba electrician ngasa ngenyanga yezulu ngenyanga yezulu nje iphiko zahamba insuku wafuna ukuphela umsebenzi ngathi ngiyombika eseJudiya wathi konje wajwayela ukuthi umsebenzi wena uyaphela akho umsebenzi ozophela kuwe zangiphele akubeka nawo ngase ngabuya ngezala eThekwini uma sengizombikela sengile eThekwini uthi inkosi kubusise sewuzohamba ubuyelela engathuma khona umsebenzi wakho usukhona senguvulela inkosi Sabatha ngibuye khombe kade ngi-electrician ekhombe iminyaka u-25 engayinikezwa inyanga yezulu khona la hayi kwenye ndawo wathi ngahamba ngayosebenza khombe ngoyisebenzile 25 years ngaphuma impesheni manje ngithi-ke bengingeluza ukuthi nami ibonge lekuhlembe engambona inkosi yobusisa izwi lami Amen. Yamakhosi siyabonga isipho sasezulwini siyacela kube kufishane njengoba igama lithi izwi elilodwa nje noma mabili enele amen sayibona inyanga yezulu lapha kulomuzi kunendawana engifisa ukuyikhumbula phakathi kwabayingcwele ingena ngolunye usuku iyakhuphuka ngemoto iyongena ngaphakathi ngangila umvangelo unyawo waselo lapha eNanda umfana waseNanda amen ingena ke iyakhuphuka ngangila ngisebenza la epulpit khona ipulpit la lincanyana babethu debetebe epulpit ngangithola Iskhumbuzo ngipenda khona lana iyakhuphuka ke inkosi la ngemoto ihamba no driver wayo yayisi kwase kuqhamuka abantwana ezandla phana bahalalisa baphuza ingcwele ngemva kwayo yakhuphuka njalo yayongela ngaphakathi abantwana behambe bephuza ingcwele kukhona oza ngemuva wephethe isitswebu singajwayeli bangcwele lapha ekhaya singajwayeli ngoba wazi namhla wenza icala wayeseqhumisa isitswebu ngemva kwazo izingane zase ziyabaleka izingena phakathi lapha ethempelini ezenza zakhuphuka zabheka phezulu eqhumisa isitswebu ngoba wasiqhumisa wafika phela esangweni lapha zabaleka ke izingane uma iphuma inkosi emotweni no driver yasijikela ngapha ngemva kwemoto kwakuyabonakala ke ngaphakathi bekubonakala kuqala
ngimi lapha ke ngiyabuka sengiguqile ithi Nkosi wenzani ushayelana ingane uma esekhathele yena la ekhaya akahambe ngana buyele kubo lengcwele eshawa lezingane azibe zikhuza ingcwele kodwa uthando olungaphakathi enhlizweni zazo amen uma esekhathele akaphindi ngani kubo Inkosi lapho uyambona eluyise lona ohamba nalezi ingane Hamtshela ukuthi ngithi akazibusisa yena njengoba sezishayile nje wangena udriver angazona ngakiphisa ngola ehla wathi uphi usibanibani ngiyamazi uphi usibanibani ngathi angazi ngaba besembona ke egcekeni waseyalandela njalo washona ezantsi hambe memeza noma waqhamuka noma akaqhamukanga asazi ngolunye usuku singena lapha ngaphakathi siyokwenza umthandazo ka12 ebusuku yasiyaphuma inyanga yezulu ayifake iblue and grey kanye nemhlophe ngakwesibhandi yamaphezulu lapha yana yasesifa isibusiso sakhuza ingwele saphuma kwangu12 ebusuku siyasebenza lapha sigade singabashumayeli sase siphuma la setha ngumgwaqo sabheke ezantsi safika sajika ngaphuzwa sagudla ngale ngaphandle ocingweni kunesango elangale ngaphandle mase lapho sesihlangana nendoda sasithi indoda thina le ndoda ifake icathulo ifake isudu emnyama iphethe walking stick kodwa unyawo elihambayo unyawo lenkosi inyanga yezulu isabana abafana abancane kwakuba abashumayeli bese bayizinsizwa nje bese bethe abafana loba ohamba ngecathulo lapha ngaphakathi wenzani uma ngibuka hayi ukuthi indoda yena inyanga yezulu uqobo makabongishebe kodwa inkinga ngo12 besiguqe phambi kwakhe lapha esiphisiphiso kodwa sesimbona ngale futhi useyishintshile isisudu sakugqoke isudu emnyama ngale ngaphandle inkosi besenikuzwini Abavangeli Tembelisha. Be relevant in the point. Well, we go to Inyanga Yezulu. Epangame. Itingo Silam. Nesabata. Plan ya separameni. Yomuso separameni. Izowakiwa Inyanga Yezulu. Onke bafuna izisa kusasa bahambe baye kwinyanga yezulu ibakhombisa ukuthi umusa wasephakameni uzongakhiwa kanjani safukana ngempela ngasaya khona lapho ke yayisikhombisa ukuthi izinto ifuna zibe ulayini uma uhamba uya ngale uhambe phakathi nazo phinde uhambe ukwakhiwa kanjalo manje zesi ngaphinda ngayibona inyanga yezulu ephakameni inkosi la ngithengele imoto Isuzu blue ayithenga inkosi la yehamba ngayo lo moto mina ngayibona inyanga yezulu ephakameni iphethe uhlelo lenkosi ilanga yayihlele esihlabeni ezinjengehlalo zasebish esasina straps blue na green zonke ikuthwane zazisa kwinyanga yezulu yona iphethe uhlalo lenkosi ilanga Sengiyake emkulunkulwini bayo inyanga yezulu ngilapha emgidini ukungasansi yagidelana sansi ica ngibuka umgidi senza ngakhohlwa ukuthi imoto wonke ayina upetrol amagaraji ayisavalwa ngalesikhathi ngo6 bayasa abadala lezo ikhaya ifike lapha imoto ithi empty tank reserve okay Uzomshawukana no60 kathi landazo dumisa imoto hawu shembe khuphuke ifike emtshebheni afike emtshebheni sofanele bafana uthi hayi lana lapha bamthangilala bengimisela ukuthi ngekhaya ayisengolala kwamasha ngena kwa beka imoto bese ngilala ehlobeni zami ngoba ngisebenzela eThekwini isikhathi esikhulele khona mafika lapho hayi isicasuke futhi hayi ngeke
nolala endleleni ireserve tank iphele othongathi uma iphele ireserve tank othongathi iqhamuka inyanga sengiletha amalanga qhamuka inyanga Yezulu phambi kwemoto isithule phambi kwemoto umjiva umhlophe uze uthintwa yilamba ubhimlo ngapha uthi pheka angilele ngashaya awu sathukana lo wazalala hayi ngathi kufika ukuthola ngiyibona imoto isiyoqhamuka eStenga ngibuze kulo hawu akhona iStenga nje athi khona phela uthi nje ayisahambe imoto awusathulutho hayi imoto siqalile ndlela isumlilo kosiyabihamba lana imoto abayinapetrol ngiyafika empangeni kwafenta lela asafika la magaraji ethi ngizolala kwafentas ayina petrol moto bithi bisikhanyela mlibofu khuluma umuntu ngicabanga ungena egaraji la khuluma umuntu endleleni ngiyima thi uPetro wacwila hamba noJesu ngokungabaza mukwangena kule igaraji uzocwila nawe hayi ngishaya edula angafika ekhaya ngalala thonga nje ngoba kukufa bakithi mubuka into esimanga fanele ungafiki ngafika kuseni ngafula egaraji ngafula sangweni nasemaphandle ayikhiphe khiyeni ayilinga nje namphethe sibakubanga ngifuna ukuhaya ngafaka ukhiye yathi dada ngena phakathi fafendas yabhala babethu uTimfini lapho full tank okufanele ngifake la ejebheni ngabona lapho Inyanga eso okunye ke sengikhala phansi okunye ke semthunywa khona ngoba yangilanda lapha Inyanga Yezulu sibona naye lapha kuyiwina street empangeni isuka empande isithi ke phansi lapha ngifuna imoto yakho iyothatha abantu empande basembeka thike ngoba imoto yamphelelwe injini kayinayo injini sikhokela uthi ngifuna injalo ngena injini yona ndabantu empande ibase embeka okwenza kanjani lento ayi bathi abantu hayibo ufuna wena ngafuna imoto hayi ngibele ngembeka ngifike lapha embeka ngesonto hamba usuku bonke ngesonto alusufikile nje ba abese dokibelelo leli kuyembeka hawu manje ngiyapareta nje ebona ngicabanga mbona ngithatha imoto eparete la angisazo ngidlula futhi yadlula lami ikhanga ngafika embeka ngafika embeka asenikwa imoto kama ngishaya ngokwe photo no shave lapha ezinkulu ase ngiyashaya ke ngithutha ngayo abantu la ngibaletha sawuthi ngelinye ilanga usethi angihambise ingane esikhaweni esikoleni uMashumasi ayifunda esikhaweni labaphathi bakhe semphuma lapha ngale rover ehlaza bayazi eyayithengwe ukuthi izohamba ilanga imoto yaqala ukuhamba ngayo Inyanga Yezulu sengihamba ngayo kanti abalambu lawa akalungile ngihamba nomakheni kuNdlovu kakheni khala ekhaya uma sefika esikhaweni seliyami Izulu ngo-11 ebusuku beke ingane lapha nomphathi wayo sizohambisa umama Mashaba uma ngisuka la ngijahile jahukolala manje ayifuthela imoto amalambo like bright angazi udimo obuka nje la etebhini lemoto ngizofika kuwe ngilungise safucimebezela nje hayi injena hayi ngase ngiyifuthe jahukolala 11 yani Izulu bonakala la amarayi ayifuthele tele umuntu uhlezi la kwaqela ufaka ingubo ezimnyama zithiyela idakela umuntu njalo phakathi nomgwaqo right the center ayifuthele 80 km/h lebona mangishaka la ngijahile ngawukolala hawu ngabona ukuthi sithe yamqamalazela hlala phakathi ndaka hlala ngiceleni amthi sithe ngapha amshayile roba yasire nofinese benjani ngaphansi amshazo khala ukuqhumikana yaya malapha ya athuma ubulela umuntu mntana ngenza kushiya ofika amaphoyisa kulindile awungafiki sizilele ikhathi sephatha uhlezi inkomo kungamakhala nangomlomo ngenza njani athi mina esikhaweni umaphoyisena phim thatha phetha basemthunzini athi ngiyabisho bhe thumela bathi siphatha umthunzini bathi asikaveni thatha isidumbu sifake emotweni sisemakhasini egwelezana ngathi ayengweze osangila
base bethi makake athi ngeke mali ngokosa nje ngila ngase ngakhumbula ukuthi inkosi ilanga yathi kulubaba sesimike ukuthi siyahamba yayisithi umphanda ake dluli ayisandleni sami bonke abantu abahamba emhlabeni bedlulela isandleni sami ake dluli imphaza la hawu base ngikhumbula ngempela kwenzeka lo sangahamba base ngikhumbula base la ngemva kwemoto makasaphumi sesa la ngemva kwemoto duzo esijombo ngiyale ngithi ngitshela inyanga isizolo ngithi inkosi ungithumela khona kafiki sembulela umuntu kangimboni uhleze emgwaqeni udakile manje ke ngicela ngoba wathi kimi wena Nkosi abantu abahamba emhlabeni behlule esandleni sakho ukuze ngibone ukuthi iqiniso awumbambe umphefumulo walomuntu uma ungazange umbambe umphefumulo akudlula umuntu kuwe esandleni sakho ngikhuluma phambi kwesidumbu uma uthi ngisangene uthi hayi phambana bakithi makufuna umuntu makumuntu nje la etempeleni sonke singaphuthuza sibona singenyawo uzokukhuza ukuthi hayibo sesibuya phandle sibaleka isidumbu sesabesa akhuluma lena ngathi uma evukile iyoma esiphambanweni somlilo ofuthayo incwadi engayisayina le ngiyoma esiphambanweni somlilo ofuthayo ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini uma wavuka lo muntu bantu ufuku ilapho ushaya bathi gcine imbazo nalapho ushaya bathi gcine imbazo kazi ngathi hlapha inkomo sithe konke lo lithiya la hayi kwapheli awo qhamuka iqhosa qhamuka hamba ngobaleya khona baleya lesifazana sile ibamba yakhe nje into le apha ngike mina angibona nje kufa umuntu la lethi usibhanga hlala babulawa abantu esikhabeni akho khona umeleni wena ngithi ungcasula wena suka lapha nje amaphoyisa hayi shaqonde kunihapha kama hayini andiphendulisi kulo kancane amboni sheba thume iqhosa le ishone wahayi iqondo sidunjini lapho nithi hey wena ungaphazamisa isidumbu ngifuna amaphoyisa abone ukuthi kwenzekeni ngambona ufuna ukusithinta mambheka ngambona kuya kwakho kuya mawala fika sikamalazela asibamba siphakamise sithi la emahlombe ngiyosazana nithi hey usukona icala wena hey amaphoyisa azabafama amaphoyisa athimula umuntu banxele isidumbu ngasasaba ngasokhathi ngibambe lona la eqakaleni ngiyamkhohlisa ithi ngikhathele nje usukubamba mina ngibambe isidumbu wena hayi wafika kwelezane owasinda bangcwele base kuseni sengiyakuye maphoyisa athi hayi uvukile hayi ngangena especially kwelezane ngijima ngabona nombani ukuthi hayi lo muntu mamasizwe lo muntu upload athina hosos ukukubela uthempedeni la ngathi ugawulwe membazo la iqolo nalapho ngathi ugawulwe membazo la emsudweni nithi hey wena uhlalelene ngqoqweni wena engqoqweni wemoto ebusuku uthi hayi gcina imphosi ipote ibhoke itafa angasi lutho lalela ndoda muphuma lapha ayiye emaphoyiseni uthi angiyo hamba wedwa kanti amaphoyisa beshile ukuthi akafune ecala sekuyahlala phansi bangaye siyamthuma lapha inyanga Yezulu isithi khona la sengashiya sengiqhamuka-ke njengoba ngithomile sengihlangabeza lapho baphuma amakhosazana ekuseni nami ngiyangena la wasengibona wasejika sahlangana khona la angasi ukuthi wandisa kanjani ngoba ngisengina sahlangana la hambe kanjani ngathi baba ngihambe kahle kodwa ngilala umuntu esikhawini hawu baba uzakhulu umulala umuntu ngathi baba isulu belini awasejabulele imvula benjani ngathi ngithi imvula nanga ngashiya kanjani imvula kayizwanga umuntu kasabizwanga kanjani ngigijima ngimlandele ngiyosho ukuthi umuntu uvukile ngathi ha nyamasaba ngoba usuka khona la kimi uzothi kathi kanjani awugcina kabancane usamthuma lapho ethi ngihambe ngiyoshumayela onke amasonto nje endlini yamasonto isonto ngingene kulo phela ngishumayele khona hayi sengiyawangena kamasonto kodwa senika Iskhumbuzo esithi umusemnyama othi sebephakathi usungena bese suka hleka mina ngithi uyadlala ngoba uyisho lento bese hleka hayi udlalo kodwa ngiyithanda lento enhlizweni yami hayi ngiyena onke amasonto asafika edash umfundisi wamukela isifiso esikhawini qala abantu bayi awuthi makhulu hayi bese ngiyisa hayi bese ngithi ngisemnyama
abonakala amawindi bomntasa lapho nabo yabona abantu bangakana phakathi hayi bese ngisho sele phakathi awu was amatafula avela phezulu wathi umfundisi kimi abantu bonke babheke emnyango wonke umuntu wathi umfundisi yey ngena ngaso ngusisi nomwini uyaphazamisa ukubheka abantu manje basangizi thini awu basengena basethi lalela usilalela abakuthanda laba bantu hlala eduze kwami ngoba ngeke ngikhulume uhlezi lapha babuka wena hayi ngase ngidlala mbhalo 4 ngoba ngiyazisa ukuthi ngigcwele hayi akhuluma bese ngiyambamba nje echumayeleni yakhe bese ngithi mina phakamisana abese ya ngithi mina cha mfundisi ngicela ukuvuma ukuthi ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma uthini abese ethi ukuthi cha usho umlomo uzosho ngencwadi bese ngifunda incwadi umshumayeli 4 noma 5 lapho ithi khona uNkulunkulu kayithanda ihula uma wakhe isivumelwano noNkulunkulu shayisisa umbambe enkulumeni yakhe athi cha angizosho ngisho ngencwadi baba ihlalela phansi ubhala ufone iBhayibheli lambekela hayi abese ethi ayifuni bese isho kanje ngoba ngisho nje isho enkulumeni yakhe ngizwile ikhuluma ukuthi awasala senze angiyamthatha ke la hayi wasathatha ifundo yonke angcwele ilawo mase inkosi yami Nazareth landela ngemva ayikhethi inkosi enkulu uNyazulu hayi ngithi ngeke ngakhulumi ngenono ungalozinde ngambona ngamlandela yonke into enginayo ngayiphuwa inyanga yezulu amen inayi ngangisola ngasebenza ngiphuwe inyanga yezulu ngaganwa ngiphuwe inyanga yezulu nomuzi kababe ngwakhile ngaphuwe inyanga yezulu ngabe ngenza iphutha mangingakhulumi ngenono amen ngalibona inono salilandela nje umhlaba wonke lake alisuka la eMlazi ngomunye unyaka bayakhumbula abadala la qhama ngesikhala bayazi abaseMlazi la qhama ngesikhala saka Eli ngasemakhazeni kaCelani lali eMlazi enzabaleli inono bayakhumbula abadala lathi maqhama ngesikhala sasemakhazeni liphikelele insabalele otsotsi baseMlazi babeshova amaphepha laliyovulumuza insabalele bathi ninkasa abafana
mawukazazi inkasi yobuza koseduze ukuthi yini inkasi. Mina ngumvangeli uDlamuka, umvangeli wala ngaphesha komngeni eThekwini. Amen. Abafana bajika inkasi phansi baphuza ingcwele bathi abakaze bambona umuntu omuhle kanje emhlabeni. Kusho sonke basemlazi. Bajika inkasi phansi baphuza ingcwele beshova amaphepha phambi kwakwacelane emakhazeni emlazi kwaEli bathi abakaze bambona umuntu omuhle kanje beshinono. Zalilandela inono. Komunyaka sase gospel bayezake amanazaretha aletha izipho phambi kwenono. Bathwele umama, bathwele amadumbe obhatata zonke izinto ezinhle yiswa phambi kaShembe. Isiyasela yasukuma inono ikhuphula ibhulukwe lithi hey amakhosikazi ayamthanda ubhatata. Amadoda akhonza amathanga ukudla amathanga amadoda. Kwavele kwahlekwa. Kushinono sila lapha egospel emthwalume ithi amakhosikazi akukhonzile ubhatata. Kushinono inyanga yezulu ithi amakhosikazi akukhonzile ubhatata. Kwakusho inyanga yezulu kwangasho mina. Ithi nina amadoda nikhonza amathanga. Ushinono inyanga yezulu esayibona sayilandela. Amen. Bengithi ngiyaphakama ngoba uThixo wangipha yonke into enginayo ngayiphiwa inyanga yezulu. Angikhonzile ukukhuluma kuze kweqe. Bengithi ngiyaphakamise ukuthi inyanga yezulu nangesikhathi sokugcina sasihleli la phansi kwesitezi kuyisabatha yavela phezulu yathi ngase ngihambile eManazaretha kodwa ngisafuna ukuqeda amanga lawa agcwele emhlabeni. Niyakhumbula nani khona yavela lapha esitezi yathi ngabe sengihambile safuna ukuqeda amanga lawa agcwele emhlabeni. Ngemihla yokugcina yenono esalibona salilandela. Amen. Sake sathi sizinsizwa sisuka la eThekwini umhlangano kwaMashu kwavula amasango. Abanye bayakwazi ukuvula amasango, abanye abakwazi ukuvula amasango. Lapha emfundeni zasemthwalume uma sisuka la eThekwini siyakwavula amasango siphuma emsebenzini sizinsizwa sisonke eThekwini siyolala emhlanganweni kavula amasango sathola imoto wakusanda kufika amakhumbi lawa ingqoshi kwaqala amakhumbi engakabi khona amakhumbi eqala. Sathi masiwela umkhomazi ikhumbe samba ngaya shaya ithayi sakhala sonke emotini sathi aweshembe safa wayibamba ngqi ku-freeway ku-N2. Yangawa imoto esasambisana nazo ku-N2 zama zonke zabuza ukuthi kwenzeke kanjani le moto ingaphenduki ngoba ishaya isondo langaphambili. Saphila yazivikela inyanga yezulu sathi masifika evula amasango sehla sonke sayoyibikela inyanga yezulu ukuthi siyabonga Nkosi usindisile. Yathi bengihamba nani ngakho nisindile. Sayibona inyanga yezulu cela ukumala ngidedele ubaba nabo bayibabaze bababazi inono. Inkosi kusisile Inyanga
ngiyakhetha uNyazi Yezulu. Baba Nkosi yamakhosi, ngibonga lethuba inkosi yezulu nomhlaba uNyazi Yezulu esiphelona. Nami ngithanda ukuzibongela inkosi nenkulu uNyazi Yezulu, uNyanga Yezulu. Emsebenzini omkhulu eyangenzela wona. Noma ngiyaphila ngiphila ngenyanga Yezulu. Lo ufika phakathi kwenu ngivangela umpele odabuke indaba zasemzombe kodwa njengamanje ngakhetha ngizokangcono usila ngaphesha kwedama ibonkosi. Ngo-1994 bayakhumbula abanye kwakunezipho enkulu kuliwa amaqembu amabili wona eqave kakhulu yebanga kakhulu ngangiphakathi kwawo ke mina emngceleni kwaqhamuka ngapha bafike bacela imali eyinhlavu bane ku-10 rand uqhamuke bangapha bacela imali yentelezi bane ku-10 rand badlule kanti ngabe ngihleli nabo bakhona ngiyabadayisa ngoba angibonakali ukuthi ngingakiliphi iqembu langa lithile induna yahlanganisa iyinsizwa ukuthi umbaba umbhele ufuna abulawe ngoba yini asimazi ukuthi ungalaphi uzodayisa nathi. Kwafika kumina ngokuthi usuku umhlaba ezofika ngangwenzile umthandazo ka6 kwathi ngo9 kwafika inhliziyo ethi angibuyele esiguqweni kwangiyazizwa igazi lami lishone phansi athi khona ezongehlela kodwa ngazidinga ngafika esiguqweni ngathi baba Nyanga Yezulu ngizwa ngisho igazi ngathi khona ezongehlela ebusuku kodwa ngathi yini ngiyacela ukuthi lo nto engasingehlele uzobe khona ungivikele kuyona ngathi amen abuye endlini kwathi ngo10 sakhala isicaba baba umpelo khona nje ngkhona bathi uphuma sophuma nawo ngathi bangiphuma ngaphuma khona insizwe engikhombile ngesibhamu wakhaza ngoba kuMay 1994 ingikhombile ngesibhamu kwathiwa umuntu engimaziyo nje futhi uzala udadewethu umshana kaMbhele anginancancane senhlabane naye ngokutshela ukuthi le nduku eminyama ephuma ejazi nabagqoka amajazi yazi yangithinda ngesizwe ngapha noma sikhipha amanzi sikhiwe ithesula besibuseceleni zama ukhomba eceleni ukuthi sizoduma yini masibheceleni kwathi asikhiwe sinyakazi hlobonhlobo umuzi ekhaya ubiwe ungamasanga amabili bayakhumbula abadala ngesikhathi kwakubusa uhulumeni wakwaZulu kwakhona ibhamu emokelisanazo kuthiwa ama-G3 yaye wayephethe i-G3 yakhe lona wayesethi hamba uye lapha enduneni uyiphendulela kwami ngasuka ngihamba ngayo enduneni yazama nayithi yazama ukudukula ithi yazama ukudukula fathi sikhiwe lesayo isibhamba senyakazi hlobonhlobo ngathi mangiseduzana kwathi uyaphi manje ngathi nakuthiwa ngize kuwena ngizoyiphendulela kwathi buyela kunoteza kumela ngabuyela kuyela lo munye wathi uyazama lesakhe sikhiwe kwathi ngithe wena hamba enduneni uyiphendulela ngabuyela endlweni yathi uyaphi manje ngathi nakuthiwa ngize kuwena ngithengiswathi ngamna umthethweni wenzonzana lekhaya anikwenzanga into ezokwenza kwafika ulaka nje ukuthi ake ngithethe kwathi ngqoka sana kanti Inyanga Yezulu isingembethe yaphendula ubudala bayo ngo-1994 mntazi umnyama suyimele ayingekho nje encane bo laphendula lamhlophe uyikhanda angiziboni kodwa mina bangithatha sahambe bangwasuka la siya lapha eRand bona bebuye besongibuka bonke abantu bethintana bengibuka benyakazela bengithinta hawu bona abantu abanye behontanga yethu abanye ndiyabayama ibangibuka namhlanje kanti babuka isimanga sento Inyanga Yezulu engingaboni ukuthi ngiyona mina ngoba ngathi bangena endlini ngithathela ijazi ngase ngithatha iwisa yabona kuwisa uma ukhombisa ukuthi awulwi ulibamba ngenhloko ngidonozela ngalo kanti sengizakha ikhehla ngempela ke kanti ngidonozela lifishane uthi umuntu leli khehla leli lize kanjani phakathi kwethu kuba naso amsana namakhehla ukuthi maqhamuka impi lingakwazi ukubaleka kulawa abantu bathi kodwa khehla mbekhaya kagoduka inhliziyo yami yaxhumaxhuma ngidinwe ukuthi bangibize ngekhehla ngimncane ngingaka ngakusasa babuya bazongibheka ukuthi ngiseyona ikhehla fika ngimusha baphinde bangithatha futhi ngendlela efanayo sahambe ibanga elifanayo uthi omunye hawu leli khehla masixoshile izolo bantu kwalilanda futhi kodwa khehla
Bakhutshwa ngayikhaya. Kuthi ngosuku lwesithathu babuya. Sathi masingaphandle komuzi yasethi ngiyisizwa. Mzala, izala mambela. Kwathi mzala, siyesinda ukuhamba nawe. Uma ukhona phakathi kwethu engathi uphethe umbayimbayi wena usidubula sonke la. Ngakho socela ukuthi sihlukanise ibutho. Elinye uzothatha wena ogada phesheya lamaqhamuka yimpi. Usho mphethe uyisiphethe ibhamona. Kodwa maqhamuka yimpi phesheya ufike uvimbe khona. Thina sohamba sibhekeleni. Bangishiya nabo labanye. Ngathi ngiyabona bafowethu. Mina ngamsani nempi mina maqhamuka ngizogada yimina kuyakodokela lekhaya. Kwathi mawulo mhlaka phela sihamba siyolala. Kwaba kuhlakaza kwempi ngasinda. Aqala kahle imizi emzweni ngokudla isingaphezulu kwamandla. Kwathi lo yena oyikade sangibulawa bafika laba sebaxoshile endaweni sebekhala bakhe ngendawo zahlukahlukene bafika bambhula ngaphandle komuzi kumina ekhaya kwaye mina ngiphoqeka ukuthi ngihambe ngiyobika khona ukuthi sebemdubulile sifanele zathi ingane zakho baba ngafa usinde wena futhi labantu bamulelo yabazi bokuhlangene nabo kuyothi mhla ingcwathi baba nje masiqeda ungawubaba siyabuya sekuthatha naye lempela sihamba sayingcwabe nangikhona ngabo esinye seyikhuluma nje nami emveni kwalokho masengibhathiwe bathiwa ke oyobonakala ehamba emgwaqweni ngesikhathi sa7 uyohlwa inhlamvu awela umfula ethiwa igolagwala ngobikela isho zami ukuthi ayiqoqeka ngo7 sizafumela ngaphandle kanti bangimakile kanti mase ngibuya khona ngizowela umfula ethiwa igolagwala qhamuke insizwe eyintathu sishesha sizomfundisa semfuleni lapho kwathi omunye umfana wakhe yona oseshona ngengcwato wethi babi bosilamentshisi kanje ngesandla lishaye ngentambo angathintwi wena basebemkhomba ngekhanda bathi mthathu lapho ngase ngibizwe shembe ngingasathi shembe kuja lithi shem wathi bese kuze from up yangidubula khona into yamshaya emahlombe la ngathi umuntu umshaya emahlombe zehlisa ngashona phansi wakhuleka wazobhaje ngemvelo ekhuleka kwakusinda ngama ibongo ngizobonga ke usenyanga Yezulu manje noma ngiyaphila lokho eyangenza ngayibona emhlobela nje ikhanda sengikhulila zemhlophe kwangebela lalingijena kodwa ngesikhathi inyanga Yezulu ngisindisa ayibonga inkosi usengizwe ngidlulule wasemozambique umuzomuhle tempani umusukala is 1000 kilometer ngisuka izolo ngo5 ekseni ngazolala emandeni ngabosaba ngenxa ukuthi ngangiphatha isibhamu esikhulu okuthiwa AK uma sengikhumbula kusho ukuthi ngangiphethe inyanga Yezulu ngama 80s 82 ngesathi kunezimpi ezolakithi kwakusemnyama impela yabona uma useyingane usungakwazi ukuhlukanisa ngase ngimtshela lokho manje cha ngihamba mina sengikhumbula umama manje wena mase kudedela la iframe uzokubula ngicanga ngihamba impela ngagijima cishe hour lonke kade ngirounda khona la labantu babe usebenzisa umuntu uma sesikhathele ugijima sase u3 sengithe phansi mina ngithi mina hayi lapha la suka khona bathi uyagula wena
lonke sigijima ngase ngihlala phansi bayeza beza ngobethi kwaye ma sithatha umkhondo ozekhaya ngangiphasele u4 esikoleni ngangikhaliphile kodwa inyanga yezulu yayifuna ungifundisa ubungcwele basezulwini amen isikole ngehluleka kade ngifunwa yiyona uma ngifika la empande ngo85 inyanga yezulu sisukile ihambile ngithola uanti mamkhwanazi wayegane uShiftembe ngithi mina ngifuna umsebenzi uthi hayi impela hayi ngithola umuntu ongisebenzela thina emakhaya siyalima uthi nginomsebenzi emadotsheni akufana nasemasimini ngizodla nje ngempunzi igijini ayisengisebenza sethi ngiyayi cha mina ngiyenkosini mina ngifuna inkosi bese ethi hayi njengoba siya kuJuly sohamba nawe isemangozi sasuka safika sala lephakameni sanyuka sezala sasisuka nomkhwanazi wayehlala lapha phambili saku kumvangela ngubani sengubani wagcina umthetho baba nanga umfana usala wafika emva kwethu uthi uze kuwena isiZulu phela ngangasazi mina isiZulu angisimelanga ngisazi ngisifunde nje khona la ithi inyanga yezulu lo mfana ngubani uzolo sinkomo lo mfana uthi ngubani hayi cha baba hayi ngeke akwazi ukuthi inkomo lo mfana ukhulele edrobheni manje ngifuna ukuphendula ngithi cha ngikhulele ehlathini mama ulimi yabona ungalazi ulimi lonye ngqi halo simbuzi noxabashi khumbula ngomunye unyaka ngithi kwaku 86 uthuma umshumayeli uShozi uthi Shozi hamba eThekwini ufika uthenga amabhuluka amabili alabafana balusayo ibhuluka elithi ngeke uligqoke uguqile ngakhe uhlele ngaphandle lapha eceleni kwasevrande siyofuna ukugqokela ngale egarage uthi niyapi nini sithi baba sifuna ukugqoka uthi hey buyela gqokela khona la nazeli nini hayi guqe gqoke siphinde siguqe bithi ayisukumani sukuma bhekani le sabheka bhekani ngapha sabheka wanikini kanti ngoke ngilibonde lamabhuluko nagugisa cha wayengaqondile amabhuluko ezweni lakithi sinesiphila ngoshembo umoya njengoba ngithi ngangiphethe u8K mase ngireverse njengamanje yabona u8K isibhamu esikhulu angithi kodwa inyanga yezulu u8K so ngangiphethe isibhamu esikhulu sasezulwini amen njengoba ngithi sengihlanjulule wedwa Nkosi ingoba ngiyacela lesibhamu ngangisiphethe ngobungane ngangazi kwafika isikhathi ngilisikhumbuzo sasiseMeyi sokugcina ngo88 baba kwangakhulumi nokhuluma ngubani kwakufola ulayini kanje inyanga yezulu hamphakathi kwabantu baba nangu uRobs uthi ufuna ikosebenza ubaba wayesebenza eWitbank eVanessa Driefontein eMalahleni ethula inyanga yezulu ihambe kwesibili kwesithathu bisithi ngubani angifuni lo mfana egoli lo mfana uzobhunguka lo mfana mina ngangiyingane yala ekhaya ngithi baba ngeke ngibhunguke ngathi akulungile hamba uma ngifike egoli ngithi baba inkosi isho into eyodwa la engishayisa uvali ithi ayifuni ngizela uma ngizobhunguka ubaba walusa eluselela ngalamalanga 1938 eThembalini waza wakhula wagana sazalwa thina mina ngalusela inyanga yezulu uthi ke lalela ke njengoba ngiphuma ngiyemsebenzini ndawuthatha amasakana akho uphindele eNatal kodwa ngimphikise umzala akaphikise thatha amasakana ngifika la ekuseni ithi inyanga yezulu wena mfana ubulawa inkani wena mfana ngathi ba sahamba sezweni lakithi ngo88 eMozambique masifika lapha ngithatha umama ongizalayo ngiza naye enyangeni yezulu ngithi baba nangu umama ongizalayo ithi inyanga yezulu wayengakabe umkhokheli umama ngaleso sikhathi uthi umkhokheli ngiyithathile inganyanga ngeke phinde uyithola akuphela ufuna ngikhulume ngesiZulu ngitolikela umama sengimtolikela usethi kumama cha wena ubaba wethu sonke unokwenza noma yini enganeni yawo ngesikhathi osithandayo bese ngithatha futhi le nkulumo ngiyiphindisela enyangeni yezulu inyanga yezulu ivele yahleka ehlalweni kwajabula kwamnandi amen cha kokugcina baba umuntu wasezulwini kodwa into efunakalayo kuba noshembe umoya
ngo-2019 uphinde wangibamba futhi ngeze ngaphakathi. Ngangizokwenza umsebenzi wokugcina. Sengibuye ekhaya kufika umfana lapha ekhaya siwu3. Yayinhla sithe u2 ekholwayo nenye engakhona. Lo mfana befika lapho uthi hayi ekabani yamoto ngithi mina yami kanti vela ngolesibili ufuna ngize la ngizosebenza. Into esheshayo phela noma samakholo sesithande kodwa mina hayi angisayifuni. Uthi lo mfana hayi ngifuna ukuthi ungilandele igubhu zami zikadizili eziwu10 nami masephula ukusuka manje ngizala ngizothola igubhu embili angihamba isonto lonke kanti idimoni. Hayi ebese ngithi mina uzonginikeza ukuthi hayi wasongibulala ngithi mina uzonginikeza sodwa sesihamba ke sesilandela izigubhu sasa ngizozala yabona kuba noshembe kaNkuluNkulu ushembe womoya kumnandi ngento eyodwa ngoba uma umemeza nje bade isho umvangeli lithi shembe yabona kumemeza ngenhliziyo ushembe yakuzwa sike singene emobeni uthi igubhu wadizila yabona igubhu mayihleli lapho kuyabonakala inhliziyo ngithe hayi angikhipha ukhiye emotweni ngimlandele yabona uvalele alingithinti ebese ethi hey akuyona umuntu ebhunule ayona yadidisi hayi ngithi ngiyaqalaza hayi bekuthi ukuthi angiye emotweni phindele emotweni manje ngiyabuya lo muntu angisamboni ushonile ngingene emotweni ngihambe ngiqhubeke ngiphinde ngishaye reverse futhi ngizomameza phela angimazi lo muntu ubani kodwa ngobukhulu kaNkuluNkulu wena ukwazile le nhloso befisa ukuyenza ayenzekanga ngani ngobukhulu bakho Yezulu ngiyabonga baba. Siyabonga ukufakaza uhle nokumnandi sithole abavangeli inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesabelelo samakhulu 2 nesishiyagalombili 280. Socela umfundisi ucweza wakhona la ekhaya lesabelelo inkosi imbusise. Amen. Inkosi busupha abangcwele.